God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good. He's so good. He's so good to me. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. Forever. God is so Unguthixo wenyaniso. Yo, ngithokoze. Ngizizwa ngithokozile. Qhubeka bese. Aí se ele fica pra é pronto. Ele fica. Unguthixo wenyaniso. Amazi ukuthi ngihlala kuphi.
Oh. But ukuthi ngafika kanjani kwakho wayebranch nomlando kwakho and it's like 5 minutes
Sizomcela futhi simnxuse okanye sibone i-opportunity yanamhlanje ukuthi umama uzoyibona i-72 years thina abanye mhlawumbe sodina kuyipelela. Ngaphandle kokuwasta isikhathi ngizocela umama wethu uMamgogela asivulele ngomkhuleko. Over to you Mamgogela. Siyabonga Baba. Hallelujah. Sicwele uvuyo sicwele imikulelo Thixo namandla onke. Wena ukuthi Thixo mangazayo uyamangaza inene. Ngoba umlahla umuntu omdela umuntu Thixo namandla onke. Umthandile umuntu wena simakade sezulu. Siyabulela ngale mini esithe sayifumana namhlanje. Lesikuprepareile Nkosi kodwa wena mesolungile wazile. Okuba usuku luzoba impumelelo Thixo namandla onke. Sibulela wena Thixo gcwelela uthando. Sibulela ukumgcina umama wethu adafike kule iminyaka engama-72 which is 72 years. Abaninzi abafiki kulo minyaka siyakubulela somandla. Siyakubulela sonini kanini siyakubulela Madida Maxhoba yakhawuleza ukuthi omhle ngamaxesha onke awunanjabiso. Sibulela nale mini ngokuba usiphile nansi imvula ithulile. Uyamva umuntu udexe kucela Thixo ngoba siyicelile le mini uba izibe yimini enhle. Kwimini zonke ibe yimini ekhethekileyo. Siyakubulela Madida siyakubulela Thixo omkhulu. Hamba nathi ke kulo mcimbi uze uNkulunkulu sifikelele esiphelweni.
kube luthando noxolo wonke umuntu olapha agcwala uthando siyakubulela konke sikucela egameni elihle lomsweli nomvukeli wethu Yesu Kristu Nkosi yethu amen. Amen. Siyabonga mama ngomthandazo omuhle kangaka. Ngiyathemba ukuthi amazulu ayathaba ngalo mthandazo wakho omuhle. Also sibonge kakhulu ukuthi wena ngathi sivumela ukuthi namhlanje lobusuku kwenzeke okanye lube possible. So ke ngaphandle futhi kokwesa isikhathi sekulezi kakhulu ngihlokodala sishile ngapha sekuyakhuluma. Ngizocela omunye womndeni wala ekhaya ukuthi azosamukela especially from the big 5. The big 5 head of the big 5 azosamukela asho ukuthi sihlangane ngalo bese siyaqhubeka kumsebenzi wethu. Ngiyabonga. Ngithanda ukunibingelela nonke namhlanje namkelekile ekhaya namhlanje sizo celebrate ibirthday kaMama isithando sami esikhulu wonke umuntu uyazi nje umama ngithanda kakhulu ngiyabonga namhlanje ukuthi kulonyaka konke kuthulile angazabantu ngoba umama wethu kuye kunzimeni kakhulu ingakho namhlanje sithe last week besithi imvula sifuna ukucelebrate ukuthi finally birthday yakhe be last week Saturday kodwa ke sathi ke namhlanje sizomcela uNkulunkulu ukuthi asixolele sibe sonke namhlanje ngicela ukuthi ni enjoy ke bazalwane. Siyabonga mama ukuthandwa. Uyakwazi ukuthi unzima kanjani esikhathini samanje ukuthandwa. Uyosobakhulisile wabenzela konke wondla wakwenza konke. But at the end of the day babonakala bekujikela. Mina sibonga uNkulunkulu okanye futhi akusukwazi nokuthanda kwakho. Kuphela nje kungumusa konke kungumusa ovele ekhaya ezulwini. Siyabonga okwenza sikhe esontweni. Ngicela ke manje ukuthi ngaphandle futhi okweist isikhathi asishumayele namhlanje. Sicela omunye wabodadewabo ozokwazi ukuthi akhulume ngaye. Usekhulumile manje inkosana yakhe. Kodwa manje abodadewabo bake bakhulume nje ngaye sizoqhubeka kuzohamba kahle sokwazi ukushona nangasemabhodweni. Ngiyabonga. Zethu kodwa masingamemanga yena azifezeki ngoba yena ufeza zonke izinto. Siyabonga namhlanje masiza kule nkundla ekadadewethu ulindi uveni ke la igama lakhe liphelele ulindi uveni kusho ukuthi ekhaya besiyi10 ungebe singathi Esikuthi nobani ukuthi Uma we7 njengoba kwakulindi event wavela ke Easter Sunday kwakuyi Easter Sunday khumbula kahle makavela sasibuya ku Good Friday ugood azange vele singakafiki event kababa bayihamba ngevele Konede kwathiwa nangu baba sofikile wavela kwase sekuthiwa ulindi ivele. Siyabonga dadewethu
ababaningi abafika la ku-72 ngiyabona nawe uyangilandela hayi uyangilandela mdaka baba uzofika kule yami 8 ngoba mina kulo nyaka ngithi 81 uzofika kuyo sisi ngamandla kaNkulunkulu ngamandla kaJehova asisiphileni bazalwane asizenzeli uNkulunkulu osigcinayo ngiyabonga namhlanje udadewethu ungene enkingeni ezinkulu kakhulu uyazi ngibonga abantwana bakhe ngiyabonga indodana yakhe inkosana yakhe nonkosikazi wakhe nabantwana bonke bakhe abazinikelile ukwenza lo msebenzi ongaka awumncane lo msebenzi mkhulu ngendlela eyisimanga bona namhlanje udadewethu ngathi wehle eplane ngathi uye America kungamandla kaNkulunkulu abantwana bakhe uNkulunkulu wambusisa ngabantwana udadewethu abantwana abamthandayo ungaba nabantwana kodwa bangakwenzeki lutho kodwa yena sithi namhlanje siyabonga dadewethu uNkulunkulu akubusise belanga lakho lokuzala uyazi ugulile udadewethu ubuye entweni ezinzima angazi ama-operation awenzile mangakhi unyaka lo ophelile nalo ophelayo lo oka-2025 from 2024-2025 hayi bazalwane bokukubi kukhona ilanga la sasifuneka sihambe sengqungqutheleni August last year sasingazi noma sizohamba noma sihambi kodwa ngamandla kaNkulunkulu naku namhlanje khona sisi siyabonga namhlanje abantwana bakubonga uphila yazi isikhathini esiningi umuntu utheba ungabeselele angabasezwa nabakhulumayo angabasezwa abantwana bakhe bamenzela ukuhle ephila akwazi ukubona akwazi babusisa ngoba uma sewuhambile umzali wakho ngeke sakwazi ukubusisa uzomthengela i-casket angasayiboni ngoba sekuphela insuku zakhe namhlanje siyabonga sisi siyabonga mntaka baba siyazi undulile ezintweni eziningi kodwa nangu uThixo ugcinile ude wala uThixo nawe azange kushiye endleleni siyabonga kakhulu sibonga lolusuku lelafika uNkulunkulu abekubekile ngoba singalibeka thina kodwa manje ngiyabeka ngoNkulunkulu bekeke kwenzeke kodwa namhlanje siyabonga ngicela ke nangolo dadewethu bayelamana ke bobabili babedlala bonke basidoje makufuneka washo izitsha bahambe boyi-2 basidoje ngiyacela kakhulu mina ngiyanibingelela bazalwane hawu siyabonga yazi umoya wami ujabule ngendlela eyisimangaliso ngithi nje mbonga uJehova yazi nokungaphakathi kimi uyajabulisa ukubona udadewethu bantu yazi emva kokubinyabinye uNkulunkulu wala ngawo wathi walile wathi owami siyabonga uzofike kuleli banga udadewethu losikhula sonke sizela amandla usemva kwami Nkosi yami ubudoti usasikhona ukubabalekela abo sisithombe nasigezi sizokhwebana sizophuma sigijima engathi siyalo ngizibani uyabona kuyangiqala akuna kuqala masijike ngana kangwenyama siyodlala idibeti yazi khona omunye ubaba owethengisa inyama yangaphakathi manje wehamba ngebhasi angazi noma isitoko bayibona singahambi ubaba wathi uboletha nje afike lo baba njalo khidlini inyama yangaphakathi sesikhathalekile ngekho abantu abadala sizele soyiduku hayi sabamba ngathi siyala like abantu abakakhatebe ngiletha inyama ngiyatebe letha nindishi hayi ngathi bambeni ithi umuntu ahamba uthatha ibhayisi mayiphuma ngegeza isikhathele nyama kodwa kwakumnandi kulezo nto sasilamana manje ngiyabeka imncane ngomzimba yena manje umama naye esithengele impahla ezifanayo
kube ama-twins angafani ifanta ne-coke. Esaka-coke zonke. Hayi ngiyabonga manisi sokujabula. Ukuthi ngiyakubongisa mntakababa. Iyazi uNkulunkulu abusise isandla esenze konke zomsebenzi. Uyazi bantabami u-honor umzalweni saphila. Ngempela umbonisa uthando. Kungathi engasekho bantu besusilandela nje idumu yebhokisi usukela bloguqa lapha akasakuzwa akabonga jabule aphile azokhona ukubusisa anibusiseke kubo konke bantu ngiyabonga Hayi siyabonga kakhulu amazwi amnandi kangaka. Sengikushilo konke lokho. Awukho umcimbi ngaphandle kamakhelwane. Mhlawumbe thina wasibona wena sibona ispoon pampiri. Kodwa umakhelwane bane different story abangayitshela nabo. So bengicela ukuthi mhlawumbe omunye umakhelwane oseduze kakhulu naye akasinike nje amabili amathathu. Asho ukuthi yena bekabaleka kanjani nabe befika la begijimisana la esitradeni. Ngiyabonga. DJ Satsile khathileng ke ene ntate ka tsatsi la morwetsana ke o my friend ke tsatsi la hao o kile a kula empa morena Modimo o ne a late maya leboga re fihlile mona mo Zakaria Park dilemong tse kgale ra phela ra ba bomme ra ikaga ra re fihlile ke destination ya rona a ke re phedisaneng hantle re tshwaraneng re be bomme ba thile ke go lebogisa ngwaneso ke go lebogisa ka tsatsi lena ke gopola re ile sepetlele ha re fihla go ne go se monate empa ka dithapelo ha o bitsa o re ntate ke na ka gara ngwana wa hao ntate thato a e phethahale empa go tseba wena mme o ne a ntsha ba re ngwaneso ska felwa ke mama empa ka gobane Modimo o teng lelapa lena ke lelapa la lerato lelapa lena ke lelapa le reng ha o kena go lona wa fola bana beso le mme o fodile wa fola le bana re ba lebogela re le bomme ba Zakaria Park ha re utlwa boteng ba pora gape le hantle batswadi ba ile ba kgathatsega ke mme wa tumelo motho ke mme wa tumelo motho e ne re ha re tswa re tsamaya ro tshedisa o ne a re tsimi a re ye ngwaneso ke rona ba re leng baholo re ba bontshe thaka ena e tshesana re ba bontshe gore tsela e tsamaetswa ra e tshwara ngwaneso ke a leboga ke buisa ke go itumela gore ke jampe a ke kgone go jampa ke leboga Modimo ka bophelo ba mme Maphola phela morwetsana o phetse dilemo tsena rona ke mo re fetile 82 years ka mohau wa Modimo ka o rata Modimo ka o rata ngwaneno rorisang Jesu Kriste bana beso Amen. Sibongile kakhulu amazwi amahle kangaka nakhayo aqhamuka komakhelwane kusho kona ukuthi awusiphunge libi la uhlala khona uyivumba elimnandi
So ke ngaphandle kokuchitha isikhathi okanye futhi akaze kwaba yiphathi okanye umsebenzi uma lumvalela akakhulumi. So ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela nje uDJ yangisukumisela uma lumvalela akazosithi fahla naye. Sanibonani. Yebo. Umndeni umakhelwane nabontanga bakho. Yeah. No siyabonga umsebenzi omuhle kangaka. Ngiyangabuza uBishop ezolitha. Last week ukhanzela ngoba izulu belingekho lihle. Ngoba izolo beningabonisa ukuthi yeah, futhi ke hayi ke olanga libalele basekho. Ngoba mayengasekho kuningi okushiwo. Okay. Yabona emncwabeni imbili inhlobo yabantu abakhalayo. Khona abakhala ngoba bedabukile behanjela. Khona abakhala ngoba azi kahle ukuthi khona izinto esingaziqedanga nalomuntu engikubona ndazo akhala into akazi ukona angazi bando emndenini owaye specialize ngokukhala wathi bona ukuthi mafika into engizoyikhanda awazi izinto ziyaplana futhi ke bona emakhaya makuthiwa kunesililo emakhaya bekuba yisililo sangempela kusho ukuthi abantu bebengena lapha egedini bakhala hayi angisho ukuthi yabona manje nesililweni ningakhali nisuke ningayazi lesililo lesi ningathi ithini yoduduza ningathi nesililo ngoba isililo kufanele nibe lapha egedini nenze idress nje nikhale nje ize niyongena. So uyazi ke mangikhumbuza nje nge-New Year's Day ngo-2000 kwakuyi-birthday kaMasithebe osizalayo. Ngiyabonga ukuthi usichazeni igama laLindiwe ukuthi mhlawumbe bacabanga ukuthi bayaqeda ngawo ngoba inamba ka7 iqondisiwe kanti hayi sazoba khona mina kwathiwa ngivalela amahlubi Masithebe bekangibiza ungqi shothi full stop. Yeah shothi ke ngiyabonga ukuthi ukuveze lokho ukuthi nani mhlupha sister Usho ngamfanele ngixolele ukuthi why not sasimhlupha nani yabo ya ngoba yabona ikhehle ezalayo lalisho straight ukuthi mawayanga esontweni nesonto yayikhiwa yabo idla se16 yayikhiwa nje straight wazi ukuthi ke usowabona ngabe buya esontweni. Kodwa before uthole angithi ngama Sunday ngoba khona 7 colors kube khona notata yeah wena kuqala fanele uqala uchaze ukuthi ubukuphi uma ungayanga esontweni yabo. So that was the problem. So what makufake esontweni kufanele ngiyogeza hayi kokwa inkingi phela. Ushuthi nami ke ngiyabonga ukuthi bengihlupha ngoba nani nanhlupha bani sisithoba mhlambe naye wayehlupha usisi Esther yabona ehlupha so ukuhlupha lokhu kunomlando wakhona so umuntu mayehlupha nimxolele ukuthi
ungakhala nawe bishop ukuthi bakhona abakuhluphayo ngoba nawe mhlambe futhi nokuhlupha ningamboni esenje hayi wayehlupha impela so asibonge nawe bishop nomndeni nomama wakho dadwenu sisikhanyi nabo bonke nje abenzile ukuthi umsebenzi kadadewethu ube impumelelo sibonga nesimo sezulu ukuthi sesihloniphile okuningi ke bawethu ukubongela nje ukuthi niwenza lo msebenzi asakwazi ukuthi anibonge noma isethulile hayi whatever nizokuhlaba nihlabela nje ukuthi nidle anisahlabeni sibonga lokho nje kuthathele isikhathi eside inkosi yomusa imbosisi Amen. Siyabonga kakhulu amazwi amahle kangaka sekhona amanye futhi ama-secrets azayazi amnandi amaphathi ngoba amaphathini vele indaba ongazazi uyabona lezi abathi bahleli phezu kwazo bese ngokujabula nje ziphume zonke kuningi osekuputshukile siyabonga kakhulu ngathi ungahlala wenza i-birthday every day ngoba khona abacashe ekhishini kusafanele kukhulunywe ngabo kukhulunywe sizwe izinto kodwa-ke ngaphandle kokuwesta isikhathi kakhulu ngithemba ukuthi siyafika mhlawumbe emaphethelweni wabantu abayikhulumi ezigqavile angazi noma mhlawumbe ukhona omunye wabazukulu bakho othanda nje naye ukuthi nje azothi gogo kukho konke ozothi nje gogo ngoba kahle kahle abantwana bethu mama sibajwayele futhi akithi kodwa izukulu DJ angathatha indawo DJ akenze njalo yes Sizwe uyasondela ukuthi bacela basondele bonke abazukulu gogo sikanicela nonke-ke ngoba simcela kahle akithi ugogo sikanikhomanda sicela nonke izukulu zakagogo nifike nizoma lana ugogo ucela ukulibona nonke ngobungako benu siyabonga kodwa kamanje kodwa bakufike nje isizwe uqale ngosizo ucela nje isizwe angahlala angakhulumanga siyabonga wozani bazukulu phela wathi nyembezi zakho ziyesulugogo yabona waleqinisile ugogo isenamuvalia mube taki ntalifolo ukugcinela ugogo kamemhlabeni ngabamsekho kubayoni mthandazo yakho njengoba mphumeleli kusiso sakho taki ntalifolo ukugcinela ugogo kamemhlabeni ngabamsekho kubayoni mthandazo yakho njengoba mphumeleli kusiso sakho kango khona madimoni khona ilimo mthandazi sengingakuboni ngalingeke sanibona ngithanda ukumbingelela ngegama lomfowethu uKristu Jesu amen amen hayi nami ke bengayimiselanga ukuthi nami ngizobala kodwa ke I am the first grandson of ugogo Lizi agogo siyakubongela ukuthi uzowafika kule minyaka endo sasekhona nathi bonga nje ngendlela nje usikhulisa ngaso sonke njengoba sibona sibanika ngakasashota si30 something masiphelele yeah kodwa ke ugogo ke uthando lwakhe uyakwazi ukuthi alishare sithole sonke ngokulingana and gogo ke siyabonga ngaloko nje we love you very much ngiyabonga umlando ugogo yazi kuzokhona bo-MC Hammer ufika kahle kubona ngitenzeke lana yiyo ngithi abaphathi ngiyawathanda bathi uyakhohlwa ukumema njalo ngizobona kanti sinama-rapper khona lana hayi kunzima kakhulu siyabonga kakhulu ngithemba ukuthi sifike emaphethelweni mhlawumbe oweyikhulumi zethu okanye ama-representatives ethu kodwa-ke iphathi akusiyiphathi ngaphandle kokuthi sikhunge umnikazi wephathi
So ke MC sicela ukuthi usiphe ingoma abantu besalungisa ukuthi senze njani mangabe size ephathini yomuntu. Thank you. Umngani wakhe wasesontweni umuntu nomngani yonke indawo nasesontweni ukhona njalo umngani wakhe dala ngibekile imic phambi kwakhe ulokelathi kodwa kwamanje ngicela ukuthi akhulume bese ke last but not least kuzoba amakoti wakhe ngoba phela ugogo unamakoti gogo unabo umakoti oyedwa nje ngithi ngoba ngifuna oyedwa ngifuna yonke indlu iphule ngicela nje oyedwa kuphela umama Msima ngicela ukuthi akathi ifahla naye ngomngani wakhe bakhona ngithini lolu suku lanamhlanje na lakamamlindeni ngiyakubongela sithandwa sami umngani wami wena umngani wami ngiyabonga bathandekayo ngiyambongela uMamlindeni lelilanga lakhe lanamhlanje na liyinkulungwane uyena nakuthina abangani bakhe basenkonzweni nakubazukulu bakhe abahlana ngiyakubongela mamkhulu khona okulandelayo kwesebenyana ukuthi amhlonto ukufihlila ngithi ngiyakubongela ngibonge kakhulu nakubantwana bakho support yakho yabo kuwe ikwenza ukuthi uhlale ujabulile ngaso sonke isikhathi noma ugula siyazi ukuthi ubuya ebunzimeni obukhulu kodwa uNkulunkulu emuhle besimcela every day ukuthi baba nayi incweku yakho iba nayo ubonge uNkulunkulu ubuse ngabantwana abakwazile ukuthi bakusupporte ngaso sonke isikhathi ukuthi ungathi inhlungu awuzizwa uhlale ujabulile yazi uma ugula unganakujabula unganakuthula ubusisekile mamfula ubusisekile sifazaneni abodadewenu bayakuthanda abazukulu bakho bayakuthanda angazi ngathini kodwa mina ngikuthanda ngoba nawe ungithandi angikhuluma isikhathi eside ngoba nomakoti wakho kumkaBishop wethu bathanda labantwana inhliziyo yabo yonke kodwa nje ngibhlungu ngizigama loBishop bami ukuthi wesitoti kodwa ngikholwa mina ukuthi nefastoti ngikholwa akuhamba ngakhona bayakusukela amsukela athi bayamsukela uBishop wami azange besihlale ever smiling mase sonke isikhathi yasihlale ever smiling afunka mama nogogo Sithebe wayosho kimathi mamsima uzomba umntanami engimthanda okudlula bonke abantwana bembazalayo kodwa umzukulu ngangikhalela ngangazi igama lakhe ngingakamboni bathi mangimbona ngempela kwakumshado kaVuvu ngambona sizohamba ngemoto yakhe ngathi ke ngathi angisayikhuluma imoto yakho ngithi
ezimoto zakudala esasifika mazibe zi-right beyidle ngaleso sikhathi athi mina nomntana gogo unemali ne athi yo akhiphe iwallet anikeza abogogo amathula ama-20 rand ngaya nami kuye ngathi nami ngiyacela wathi hayi uncane hayi angikunike ngathi ngiyacela bakithi ngathi wathi ngeke ngikunike ngathi okay wayikhipha siyam 20 rand wanginikeza ngiyabonga mamphula uNkulunkulu akusise ehluphekeni usuke kukho awuzange give up ebengakakhali ukuthi uNkulunkulu wami uze ungigcinele abantwana bami nezizukulu ngempela ugcinile hayi ugcinile mina ngisensitive ngisaba ngithi uma uthi uyakhuluma ngivele ngikolobane yabona ngithanda mngani wami uNkulunkulu anibusise abantwana baKhatebe nezizukulu nimhloniphe njalo ugogo. Sibonga kakhulu amazwe amahle nakhayo aqhamuka umama wethu umama Msimango okwamanje ke sikuzoza ukuthi umakoti mara manje uyangihlebela athi hayi only umakoti the chief yazi une title lo makoti ozayo chief makoti chief so chief makoti ke sicela ukuthi azisondelele simbone azokhuluma naye ngomama ukuthi umama ube umama nje kanjani kuye ngoba isikhathini esiningi abomama bayabahlupha umakoti kodwa lo umphegameli mnandi chief makoti asike sizozwa ke izinto ezinhle ezikhamba ku chief makoti DJ sisondezele yena ngengoma awunayo yakho ayingcono kodwa ingcono kodwa alfana ngikatara short Bobo ye ochiko ageko onjengawe kubai ebasake This is the day that the Lord has made, and we shall rejoice in it. Sibonge leli langa lanamhlanje esiphiwe uThixo. Sibonge umusa ongaka. Yithi sebakhona uNkulunkulu, kodwa akekho yena ofana naye. Sebekhona uNkulunkulu bobhali, kodwa basibiza igama lakhe. Simbonile futhi ephila kithi. Simbonile enza izimanga kuleli khaya lokaKhatebe. Simbonile masimbiza yena wathatha indawo. Hayi wayithatha indawo. Mangithi kubo bonke oThixo akekho onjengaye ngoba umusa wakhe usanele. Amen. Ngikhuluma from the bottom of my heart. Ngiletha zonke izibongo kuye ngithi ngiyabonga. Ngafika ke la ekhaya ngimncane kakhulu. Ubaba wayene stress. Mangifika ngoba wayeyibonela umntana wakhe omncane oya kwikhaya elinyangazi. Wayethi makufika incwadi kaKhatebe athi ngobani uKhatebe baphi abo. Ngoba wayengazi ukuthi uyaphi umntanakhe. Ngikhumbula umama ngelanga lapho bengithula khona enkundleni e1616 ekhayeni. Wathi umama ngiyabona babisa ukuthi wena ukhathazekile. Ungakhathazeki ngoba uza kwindoda ngizele indoda hayi uzele indoda. Wathi ungakhathazeki babisawo. Ngiyabona ukuthi wayekhathazekile ubabami. Amen. Ukuthi uyaphi umntana wami. Kodwa uhambe emhlabeni hayi ekhululekile. Waze wanikezela konke kubaba kaNtando. Wathi uzolibheka ikhaya lami, ulibheke ikhaya lami ngoba wena ngikuthatha njengendodana.
wamnika imendlela zasakasawe-ke ubabusawa ngithi mama wangamukela ekhayeni laka Khadebe wangamukela umkhulisile wamkhulisa njengendoda ubaba kaNtana angidide asiswele lutho because uqale ngokuthi anakekele wena then make nakekela wena uyakwazi ukuthi anakekele umndeni wakhe angiswele lutho because ufunde ukunakekela umama wakhe angidideki bayengcwele angidideki because the abundance le ayitholayo is because it takes care of umama amen usihlonipha uyihlononyoko ukuze konke izithelo zenzeke emhlabeni amen iqala lapho ke into the abundance iqala lapho ukuthi nakekela umzali wakho then ngekho uzuswele asiswele lutho ngathi ngoba emenzela kangaka umama wakhe nisho ukuthi mina ngiyashota ngishoti nangibona ngafika umama uthi ngathi ngangina 13 ngangimncane ngomzimba but manje ngingotho ngingotho yakakade ngiyabonga ukuthi uzale insizwa uzale indoda emadodeni hayi angidideki ngihamba ngigcwala ibhamu ngoba nobaba nabazali bami bathi lapho babehamba bebengithanda kabi kakhulu bebona imfundiso lapha vela khona ngoba we represent lapha esivela khona thina sabo makoti sesihambile sazongena emakhayeni si represent amakhaya ethu ukuthi usiphatha kanjani njengomakoti ube ule nkosikazi ihlakaniphile ozowakha umuzi sibathathu ke owes4 umzukulu umakoti zaphuma nje inkomo la ekhaya ongilandelayo oza kwethu ke lo ngiyamthanda uRifile because ngimbiza uRuth uyile nkosikazi ezinikelayo lapho mina engafiki khona yena uyafikelela ukubambisana ngoba angithi manje sina sabo makoti ithi into unkosikazi ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe so mina ngize nale i-building material different from her yena uzowakha ngenye building material nalomunye nayo ne-strength sakhe nami ne-strength sami sizowakha lo muzi sizofinisha lama-cracks akhona kulona muzi size lana sizowakha ke silala shodo oyi-1 welasibhoni uyasebenza ngizobonga mama ngizobonga Bhungane ngizobonga Mahadebe ngizobonga uhambile nathi uThixo ngikhumbula usesibhedlela ungena uphuma ngakho ngaba ne-conversation noNkulunkulu ngathi ke ungabheki mina sewubheka wena sonini kanini ngiyazimboza ngegazi lakho siqhaqha iroof ke manje silethe incekukazi yakho siletha ngiseyayehlisa siletha kuwe thatha indawo yakho ewo7 wathatha indawo yakhe sabona ubukhulu bakhe yiyo ngithi we have a testimony asi hayi lo Thixo lo seBhayibhelini kuphela uyaphila ngaphakathi kithi uthi uNkulunkulu usinike only 70 years to live. After that it's blessing. After lapho it's grace. After lapho umusa mama. So wena usawuphile emuseni usithela umusa. Asaba mnanda amagama. Wayimela bengenamntana umfana. Ukuthi nangelinye ilanga masashintsha izinto ngoba phela zashintshana lesikulo. Mase ngihleli lana nje makoti amakakhuluma kuhle kodwa mama. Uyazi. Kodwa wayengenamntana umfana ngathi ngisazozala. Phela ngizabe ngibe nomfana ukuthi nami ukukhulume uphila phezulu komzimba wami noma ngabe inamba seyifikile. Amo makoti wami esikhaleni athi ayengowami. This is so touching, I must say. Yeah, it's very, very touching. So okwamanje ke singakwenza konke sikwenze konke kodwa umama laqala khona ukubona ukuthi uyakwazi yini ukubeletha umbelethi ngempela na sizocela ukubona ukhanyisile mamkhanyi sicela usondele sandwa sami sivala ngawe ke manje sesikhulumile kakhulu kodwa bangakaqhamuki
i-firstborn izibulo lakhe nalimva kwezindlu elamantombazane angakaqhamuki umafungwase wasekhaya akukho kuzolunga sicaba ngabe usemabhodweni ayeke amabhodwe sesilinde yena athi sibukhaya Watshela ukuthi momdala. Oh. Mata isikhulu. Akaze vele umuntu wesilisa abe alandele. Uyi-firstborn nakuNkulunkulu i-firstborn. Yes. Mara mina kumambindeli yimi firstborn. Yimi firstborn yimi inkosazana. Yes. Mase kufike mina iziyamuva ke izinto. Mase kafikile ke uMakhanyi kaMamphutho. Makhanyi uyazenza izinto zakhe. Ngimbingelele ke izihlobo ngimbingelele ukuthi namhlanje nibe nathi namhlanje lana. Ubeyenza 72 last week Saturday. Izulu labalela kwaba kuhle hey namhlanje. Bathi ke siyabonga sibonga uNkulunkulu ngawe. Yeah, sibonga nanokuthi usikhulise ngale ndlela wasikhulisa ngayo ukuthi namhlanje sisesekhona nathi sisakwazisa sibonga ukufundisa uthando ngoba ukuba ungasifundisanga uthando ngale mhlamba akukho nje manje wasifundisa uthando siyabonga nanesakwazi wasinikelela kuso ukuthi naso sibe khona empilweni yethu ukuthi sikusize ukusikhulisa sasifundisa nenkolo uNkulunkulu siyabonga ngiyakubongela kakhulu uNkulunkulu ngathi angaphinda akuphele iminyaka yazi ukhule usikhulele usigcinele uzubona umzukulu ka hayi uyala bengithi mina ngimnikeza awufuna ukubona umzukulu kaThebo bengithi uthoka sizwe hayi siyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena mama ne happy birthday dressed by me. Sibonge kakhulu amagama amnandi kangaka. Hey siyabonga mama. Kumnandi kwenza ihamba kahle phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantwana bakho. Ingakho bakwazi ukuma ngesibindi namhlanje bathi mama sibonga ukukhuliswa. Nokuyalwa. Kodwa ke ukudlula konke ukusibonisa umnyango wasenkonzweni. Ukuthi sazi ukuthi mangabe kubheda senze njani. Ngiyabonga kakhulu ngithemba ukuthi sesifikile emaphethelweni mhlawumbe wekhulumi zonke kodwa ngoba nake uBishop wethu ko wasamukela ngisacela ukuthi ngibuyisele kuye intambo. Ngibonga kakhulu. Siyabonga. Why manje ngesiwa futhi? Akekho umntana owathevela akhulume bandleni ngenzisana. Lo muntu ibirthday yakhe uyezalwa namhlanje. Ukhuluma kanjani umntana oqeda ukuvela? Oyilabo esimiso samanje. Mhlawumbe lesimiso samanje. Abantwana bamanje babevela bayekhuluma. Hayi ke mntana omusha ngo fresh from the oven sicela ukuthi usitshele ukuthi wena uzwani? Uzweni? Sanibonani bazalwane. Yo sanibonani mndeni. Bomakhelwane. Nkosi yami khona umakhelwane wami ungekho ngibhekela ikhekhe angiliboni la etafuleni. Wathi nje kusasa ngizobe ngingekho makhe. Kodwa vuke ekuseni wenza ibreakfast udle bakubucele le mina le khekhe le. Bakufunze. Njengomntwana omncane. Ngiyabonga.
abosisi bami bese bayishilo i-obituary yami. Imnandi kanjani i-obituary uzobaphikisa usho njalo uVictor wathi ubaphikise nabashinto engekho uyakwazi ukubaphikisa. Manje nami ngizoke ngiyisho manje obituary yami. Ngiyacela nje kancane ngabambeleleki uLindeni umamkhulu wami uye wathi Lindeni mamkhulu wathi kanti lo mntwana uLindeni angaveli yena futhi wathi kanti uLindiveni akaveli nje uLindiveni abantwana ngaphandle ubaba buye egodini bathi nangibaba mina hadla ngavela wazi kusho ukuthi bekalindiveni yabo yazi nami ngibonga imfundiso umama ayengikhulise ngazo nami zandlula kimi zaye ebantwaneni bonke abantwana bayababaza lemfundiso lezi akusi ezethu zonke thina siyagcwalisa kade khuluma naniwe izolo usisi inkosazana yamantombazane wonke omdala kumantombazane wonke asemahlutshini bokhuluma yena izolo athi sila sikhona ugogo njengoba basho abantwana bathi imfundiso zakho gogo sila sikhona ugogo wake washo Ndumiso ngelinye ilanga wathi ngishumayela nje abantu abazi ukuthi ngiyithathaphi indaba yokufundizwi ngazi ngoNkulunkulu uNdumiso wathi ngathatha ugogo every day bekahlala la asibize ntambama ngomsombuluko kufanele sisho ekushizo lesontweni khomba ukuthi esontweni siyalalela kuze kufike uLwesithathu nomunyasho kuze kufike uLwesithathu ngoLwesithathu khane thina si-creator izwi esizoqhubeka ngalo till Sunday bakhuleka abantwana bonke basema-university laba bebakhuleka abakaqedi kade bakhuleka babiza uNkulunkulu ngithi konke ngicela kuNkulunkulu bantwana ngihlala nabazukulu abawu-8 washo njalo athi angeke ngikhona omunye umama athi angeke ngikhona abazukulu abangaka bathi wenza njani ngeke ngilande nevasi lapha emanzi ubustoti bashaye ngevasi lapha emanzi bathi bahambe bathi gogo somtshela umama ngithi ngizokushaya nomama wakho ngoba ngimsaba umama nawe wenza ukungezwa ngikushaya konke nomama wakho manje ngiyambonga uNkulunkulu uLindiveni lo wabusiswa ngey'ngane eziwu-7 namba yezulu athi uZola ziwu-7 naseyiphelele wangibusisa uNkulunkulu ngabonga nanamhlanje ngisababonga ngisathi uNkulunkulu ngiyabonga uthanda bangipha lona ukhona umncane ongekho uneswana benodadewabo unomntwana omncane uvelile la sibili yika ngakhonanga ukuphumelela unomntwana omncane unyaka nonyaka ngomunye unyaka wake wasikhipha nabo sisithoba wathi ibirthday kamama namhlanje wathi wozani bodadewabo nginikhiphele ebhilidini eliphezulu ehotela ephezulu sayodla awumdluli unyaka awumdluli oyi-last born ngiyabonga yazi ngiyambonga uNkulunkulu ngibonga every day nasesontweni nangaqhambi isihlabelelo ethi siyabonga baba ngiphakamisa umuntu ngikhombe phezulu ngithi baba ngiyabonga ongenzele kona ngoba akumina engikhulisile munye umuntu okhulisile aphola uyatshala omunye aphola nisele kepha munye okhulisayo khulisa ubaba uNkulunkulu
ngiyabonga ngiyababonga abantwana bami ngendlela abanginikeza ngalo uthando ngiyarotate nje njoba solo ngagula ngiqale ungena la endlini umuzi lo ngawubusiswa inkosana yami wathi mama na umuzi wakho wathi mina ngiyathutha ngiyohlala edrobheni wena uzohlala la wathi ngubusisa ngalo muzi wathi mama phila to phila akukho umuntu ozokudisturba la kukwakho la manje nyamba engathi uNkulunkulu kuze kube ngathi ngasinye isikhathi uMichael akuyena wami ngithi baba uMichael vele wami ngimsebenzi ayenzayo egcineni ngithengele imoto nginemoto nje ngihlezi la nginemoto ngihlezi khona nginemoto noma ngiyadrivelwa kodwa iphume egarage yathiwa le kamama ngiyambonga yazi uNkulunkulu angcinele uMichael okwenzayo konke okwenzayo uzenzela wena unaye ngathi athuthola ukuthi sekanabazukulu sekamdala uMichael senaba abe nabantwana abanjengaye ababuyisele lento ayenzekile ngiyabonga yazi ngiyambonga uMichael mari ngibonga uNkulunkulu ngoba ngaphandle kwakhe akwenzeki lutho bathi akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe konke angazi ukuthi uNkulunkulu ufaka kanjani ilokhuzane ngelinye ilanga ngake ngakhuleka asesemncane ngathi baba ungiphe nami le mali oyiphuma Michael nami athi mama konke kokwami okwakho konke kusukela na 13 years kusukela na 13 years angondla nanamhlanje mama bhala yonke into oyifunayo viki na viki khona igroceries viki na viki mama viki na viki mama bhala yonke into oyifunayo noma ngabe yini oyidingayo nje uyibhale phansi mina ngizoyithenga bhale phansi ngithumelele ukuthi udinga ukuthize mina ngizothenga ngiyamfisela kakhulu uMichael ukuthi angathi angathola umntwana onjengaye noma ngasamtholanga kuye athola umzukulu onjengaye womfana ngoba abafana ngathi abamthandisisi kahle bayamalanyana ilast born yami ikhuliswe uMichael nayo yathola intombazane ngithi kathi bantu uMichael nabantwana amabili naye wathola intombazane uBelinda khuliswa uMichael uBelinda from birth khuliswa uMichael nakuthiwa abantwana bayakhulisana Belinda ukhuliswa uMichael ezelwe ukhuliswa uMichael ngathi hawu bakithi uBelinda akasathola umfana man azokwazi ukukhomba yabona wena mfana ngoba uyafundisa uMichael akusu umuntu ozothi la endlini ubabambe ngama hand glove bamsaba kabi bonke akababamba batshela amaqiniso atho kuyiqiniso yilokhu angikhumbuza umkhulu wami igama lakhe kwakungoba wayithi ngithi ngoba kuwumthetho kuzowenzeka akamfuniki umuntu ongafundanga kodwa awuzukuba la efamily yami uthi wena uzoyeka isikolo esikolweni ngiyabonga man ngibonge nonke ngibonge nabathathi gxathu ngigula hayi unyaka ophelile was a rough year wangasunyaka oright ngimbonga umfowethu Valela angifunele the best nangisesibhedlela mina bengalashwa ebhara la lashwa noma ngabe udokotela abomakhukhurwane laba abafundayo bengithola professor
ngoba la gcineni kwango-October khona kwaba west kakhulu. Umfowethu wangitholela uprofessor okuyena wangilapha la ngasemuva. Ngisho ngiphelile ngikhala every day esibhedlela waze wangibuza udoktor wathi kodwa kahle kangakukhalela ngathi ubani ungenze kanje lapho ngenze bani ini akangixolele nangabe khona umuntu ongamenza okuthize ngingazi ngoba mhlambe ngamona ngingazi akangixolele ngendlela kwaku engangilimele ngayo kubhlungu ngayo ngikhala day and night yazi khona la uVictor wakwafika wakhuleka ngendlela eyisimanga other way yabona nje uhlala khuleka but wakhathi ngishilo wakhuleka ngenye indlela khathi ngishile akekho umuntu wayefika akhuleke kahle nje wayefika adabuke ngendlela engangishe ngayo abodokotela lo professor abamthola naye wakhathazeka wathi mampura ushe over abantu abashika so abavama ngokuphila bathi uNkulunkulu emuhle nayo ihlezi lapha lesizwe ngiyaphila ngiyambonga uNkulunkulu babonge bonke abodadewethu bangithwala ngomkhuleko usisithoka ngivuse ngo3 asikhuleke ngisesibhedlela angifonele ngisesibhedlela athi vuka ukhuleke mntakababa wangithengela iradio uMichael athi vula iradio vula ukhozi kungena umfundisi khuleka naye ulalele nje nokuthi ukhuleka uthini kanti ngizothina ngiphuma nje esibhedlela ngomgqibelo ngathi ngifuna ukuba sesontweni ngizoya enkonzweni ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uDr Leyo ngdischargeile noma ngingakapholi kodwa wangidischarge khali nurse yathi why umdischarge anje wathi noma angakapholi mara kahambe kodwa thina okwethu sesikwenzile uzophola bathi uzophola ngayesontweni angisho nginale inyembezi ezingapheli ezokuthi ubani ungenze nje angenzelani ngimenzeni mina ngoba akekho umuntu engingamenza into ebuhlungu bakuthwala wavulizwe kwathi uDaniel akekho umuntu babulala uDaniel nje bamfake emphandini weingwenyama akayenzanga umuntu lutho wathi nakashumayela babuthwala saba manzi sifuba ngikhala ngithi hawu babuthala yazi soloko ngasha nginale impendulo yokuthi ngenzeni namhlanje impendulo yami iphendulekile ngaphakamisa izandla ngakhuleka ngathi baba ngiyabonga bakuthwala uthumelwe uwe mina ngizwa ngathi kushumayela bakuthwala kanti wena ukhuluma nami kuthi akukho umuntu namhlanje ngithatha ipeace ngithatha uxolo ukuthi hawu kanti akukho vele umuntu engimenze something mina ngiloko ngithi akamana aqhamuka kasho ukuthi wangimosa nakufika la uyayibona manje kusho ukuthi akekho nanguDaniel wakufuneka ethabulawo kodwa wasinda uDaniel yasho inkosi yathi Daniel uNkulunkulu wakho uyokusindisa namhlanje nami uNkulunkulu ungisindisa amen kulo babuhlungu ngiyabonga amen siyabonga Queen Mother yazi ngihlale ngithi Queen Mother ngoba thina wasizalela ibishop so ngaso sonke isikhathi ngihlale uQueen Mother wethu enkonzweni ngoba ngaphandle kwakho ngaba sinayo umholi onjengalona namhlanje ofakaza wena ngaye owami umsebenzi uphelelana ngiyabonga kakhulu kini nonke nikhona namhlanje ukuthi uzobungaza umama ngibonge kakhulu angazi yini ukuthi ukhona yini omunye mhlawumbe bavalela asikhulule ngoba besamukela uBishop manje nangisekhishwa ifoni
DJ ngicela uthatha indawo yakho. DJ basafuna owafebe ositshela ukuthi where to from here. Where to from here. Nginibingelele futhi ku-birthday kamama engithanda kakhulu. If there's one thing engiyifisayo empilweni ukuthi ngathi wonke umama angaba nabantwana abamthanda the way sithanda umama wethu ngakhona. Nayinto engiyifisayo futhi ngiyabona la efamilini abomama bonke babayenzela ama-birthday party. Ngiyabonga kakhulu ngoba at least kusho ukuthi safunda from ugogo makaloka yenzelwa ama-birthday party naye. Ngoba lokho kukhombisa ukuthi abazali bethu siyababonga, sisakhona ukuthi nabo bathi thank you. Abogogo Nkosi yami kulamakhaza mhlambe kune-whisky nyana sizobazama nabo ukuthi bathi ukufudumala yabona babuyisa igazi yabona. Ngiyabonga kakhulu from lana i-vote of thanks angithi. So mase ngithe ngiyabonga sengiqedile ne. Akusekho kunye ne la sesilandile manje. Ngiyabonga MC. Ngiyabonga kakhulu Bishop But you've been doing it for so long. Get it, mama, I gotta hold on. Mama, I gotta roll on. I wanna have a come on. So now, kid, if I got the back end, if I got back end, Sadi Bala, I'll be back end. She hit the back end, I don't say the Bala. You check it. Ugi Shebe, you know how you vibe on the back end. I'll go get the back end. I'm so relentless, I won't forget that. Get a real so you chicken up chondo. Bariki you just toro, bariki you just toro. But you been doing it for so long. Get it, mama, I gotta hold on. Mama, I gotta roll on. I wanna have a come on, mama.
It was allowed when I get
So ngizohamba-ke manje nalisoso selikhona phambili wonke umuntu othaka agcwalisisiswa angalibali nansi isosi silindile lana siyabonga kakhulu kukhona umuntu ofuna ukukhuluma lana indaba ake nisondeleni phela noma sekhishini kanjalo isoso libalindi. Thank you ma. Sanibonani. Sengahamba nebhegi yami. Ngayikhohlwa ihlubi, ingelengele, umthimkhulu, ubhungane, undlebe enhle zobhili. Ngwakithi. Ngwakithi igazi lakithi without ukuzalwa. Kodwa sizalwa umuntu oyedwa. Amen. Kodwa singamabhungane. Indawo ukuthi yena uyelo khona. Nigeria. So ngithi sengahamba nalo iphasela lami ngathi into esuthi ayikukho ukukhithwa. Abantu babuyele emuva nento zabo. Mina-ke ngenzelwa umakoti wakhe Mother's Day wasikhipha esontweni akangitshela ukwenza kwami ngimdala lo muntu omkhulu lo lapho kwahlala inkosi yethu laqhamuka ibhungane lathi kodwa phuku lela lami benibheka ngithi hawu kanti siyadla siyasutha abantu bahamba nama-2 rand bayemka nama-2 rand ababhungane befanele ukuthi bazowashiya. Ngithi hayi basuthi manje bayahamba bahamba nawo nama-2 rand. Hayi ngaphakama hayi ngahlabeka ngathi hayi ngaze ngihambe naso kuba abantu bayahamba sisuthi manje ngohamba nami ngombese umbhede wami ngethawula ngobile ke bazalwane amagama ugogo insipho yabona alibekile esosayini
Amen.